Hişeng û şoq em daketin ji waran, me berê xwe da çiya, lat û zinaran. Va em diçin mêrk û gelî û newalan, ketin nava hêşnahiya zozanan. Em çi qas bigerin û bibînin, li xwezayê dibin mêvan her caran. Vaye em dîsa hatin û li xwezayê bûne mêvan. Em derketin serê mêrk û zozanan. Zozan me bi tevahiya hêşnahiya xwe pêşwazî dike. Rengê xwe û rûyê xwe nîşanê mirovahiyê dide. Me got em carekî din li xwezayê bûne mêvan. Ev der zozanên kergezê ye. Ev devera xweş û bedew girêdayî navçeya qelqeliya Wanê ye. Ji bêhna giyayên wê, ji bêhna gul û çiçekên wê mirov têr nabe. Deka fermo em vê warê parçeyek ji bihuştê nas bikin. Em devê anê zozana kergezê raserî gola cegen em divê sirtê sekinîne ondan sonra karşî me qibla me de bazî dawa hede hududê me û gur finarê ye ev hartê çiyayê mazin ev ona hududê me û gur finarê ne pişta me de doğuya me de ev ceyhanê hududê me û İranê ne yani ye Türkiye ye İranê ne Karakolê wan ji belke keş dikin çavê min niha nabîne Karakolê wan hene Karakolê wan spîne yê Tirka yê me ji qarşî wana Karakol hene ondan sonra erdê hanê em vê erdê re zozan dibêjin. Yek ji bextewarê van zozanan Reşîd Baxçî ye. Baxçî li vir ji dayîk bûye. û ji wê demê heya niha li vê devera bedew jiyan dike. Her wiha ev mêrk û zozan ji wî re bûne şûnwarek sirûştî. Namê min Reşîd Baxçî. Doğuma min 1340 doğumluyum me. Em boyuna min divî gundî de biye. Ondan sonra babê me, kalê me dikarim bêjim dusib küsur sala divî gundî de yaşamış bûne. Ev erdê em tê sekinî emerayê hûn dibînin navê wê Zozan e. Zamanla vakti çadıra da dağıttım ve dere diman yazın. Havine vera diman. Zistanı diçone gün yani kışlık, yazlık. Ondan sonra koyu kirne ona pez davar bu. Ziraat kim dikirin. Yani ondan önce en kıymetli hayvanı ve dere yaşamıştı. O hes bu. Revoyvan zamanla hebune ama ki tarihe nizanım. Tamam. Asli ona ki zamanla jele hatına zaman ki Wanê zaman ki oradım ondan sonra derbaz bunu hatına bir memleketi hatta hudud şuna hudud cakede yazın zistanı şuna Wanê demane havini hatına hatta Qoşqaranê şuna Qoşqaranê demane devamlı hatta ondan sonra pişti bana zaman dervaz bu, ev tapulama şey bu falan. O vakti ev günde sefer 90 eder. Veya 91 veya 92 eder. Tam 92'ye tapıyor ona. Hiç destemeden. Ev tabi tapuna kiri zamanla boşmayı bilahare tapulama kanunu derken tekrar ne tapul kirine. Ve de vecne de Konya Sele ben. Yani
سل کور به سل هاتی چه کرنی آب که زخ باشه زخ جی خوشه زخ جی تمیزیه بینا جمع دیه مرد 2 دقیقه نکاره دست خواهده هر ناده یعنی 2 دقیقه دست مرد ناده جان داده روی وقتی گشمانا هنچی بیه خوابینی هاتنه یایلا و یا خود زوزان زستان ایجی چونه گندمانه Li zozanên Kergezê xwezayek cuda derdikeve pêşberî mirov. Ev kulîlkên ha, ev gul û çîçek hestek cuda dixe nava dilê mirovan. Hem jiyana însan rengîn dike, hem sewalên herêmê sûdek mezin werdigirin ji vê xakê. هرما کردستان نئولیتیکی حتی ایرو سر 2 سرا جیانا خواهد کرد. یک چانت یا دیجی حیوانجلخ. ایرو حیوان خواهی کرد ویدیوی کردستان یا هرمه او کم دکر دا حیوانا خواه. بله نئولیتیکی انسان هج آوجی هج نچیروان بوی جن جاردی جنا و گیا کم دکر بونا تندرستی بونا خوارنه بونا زوستان خواه که درباس بکن اف خوارنه یا انسانه یا یکمینه ایرو جاردی اف گیای کردستانه و هرمه چشیده گیای زیده نه اروپای بلکه 7000 چشیده گیا هبیتن و هرما سرهات 3000 چشیده و گیاه هیا اوه بونگه منده سیابویا کنگره کاریه جاتره سیرکه تولکه گوارکن آلویا ترشوکه باخوخه بلکه 100 چشیده و گیاه امشین پهج میرن تنه 55 گیاه همه دچیت پنیری هرمه ده پنیر جی تاما خواه جوا گیا دوارگیتن ایرو انبه خواه بدنه او گیاه یک بو خورنا انسانا یا دوی بو قزمتیکی بو یا سیه بو تندرستی ها شیفای انسانا بو یا چاره بونا برکت برکت راشاندن بویه و گیاه در کرد وکیک و اکولوژیست و لیکولینر فاتح شاهین جی تینه زمان براستی جی اف گیاین لوی زوزانه بتنا سری خو وک شفاخانه هر وها مروواهی به هبونا وان گیاین زوزانان جیانا خوشی بردوام کرنه گولا د نیوکا زوزانه دا و روبارین دهرکن هم مروان بختوار دکن هم جیبونه وسیله که بسیدان جوره تیر، دلور، چوک و لاور لوی اردنگاریه ببن خودی جیانک خوش. کالکی من اوا گولا بکیه را بخالی چکریه اون یه گوین چند سالا مایه بوی خالی بوی اوی ما اداره کریه پی حتی به آخریه اوینا هم بارانه هم وان اوی ما و هجا دیتی دورا چند جا خوینا خانه تینا هم آوا بارانه هم یا بگن هم دوی سرته سکنینه هم انسان را قارشیمه دبا گل herkes fayda edibine.
Mamê Reşîd qedir û qîmeta vê xwezaya bedew başsane. Dema mirov li van dîmenan temaşe dike, wê demê mirov baştir fêm dike dewlemendiya vê zozanê. Kulîlkên zozanê bi ahenga rengan dîmenên balkêş derdixe holê. Giyayên ku li vir şîn dibin ji dîroka kevnar heya îro bûne zad û xwarin ji mirovan re. Herêma Kurdistanê neolîtîkê heta îro ser du tişta jiyana xwe diketin. Ek ser heywana, ek ji ser çandê. Îro çand ya xezayî pencar e. Pencar jî çeşîdê tu zêde ne. Enverterê bilgiyê da yet üniversiteyê da 3000 çeşîdê giya vê herêmê da şîn bîtin. Ev paza ev heywana jî va giyayê dixwetin. Ek jî ev giyayê Kurdistanê buna tenduristiya insana dermana, ilaca. Gele hekîmet kurda ev ilaca, ev giyaya kirine ilaç buna insana neolîtîkê heta îro şifa dayine. Dema li ser hedê mirov dibêje giya, helbet penêr û qatiq dikeve bîra mirovan. Bi dehan cureyên van giyayan dikevin nava penêrê û tehma wê xweş dikin. Ev yek jî qîmeta giyayên zozanan zêdetir dike. îro kilîmet Kurdistanê jî cardî ji vay giyaya renga diwergirin, vay giyaya rengê dete kilîma. Bûna kozmetîkê jî cardî dîrokê da xwe ji bêyê dönema firawuna da bo kozmetîk va axa diçû. Aynî cardî bo xwarin bo xanê jî cardî vay giyaya da emelînin. Vay giyaya dixan. İro ev giyaya mende, siyabuya, kengire, kariye, catire, sirke, talike, kivarke, pinge, aloya, tırşoke, catire. Çeşidi vay giyaya geleke zêde ye. Gezgezinke, heliza şirine. Ve de bari ilk bari mende heye. İlk evine kurasort vecnede. Çağı pırtıki mazım yani seri dertke ve sonra. Çağı piştivine beyni de helki şok aynı giha. Piştivine men da serdi yani çağı dikje. Uyatı seyirciye de menfaati kaldığına. Tinin tıkına nava jeji de çoğunluğu da peynir no. Tıkına nava jeji de cacı unzanı çiye. Tıkına nava jeji de cacı uy zafaşa. Hele ilk evine çağı derdik evet benki acayip jeti, benki hoş jeti. Piştivina giha ki heye em sirmodu bejnede. Orta piva zev sarımsak edene. Em sirmo evi dixine no peynir de ekseri vina. Piştivina çay mazın da çay bilen de heliz şeyindi ve. Heliz ye üstevina te xarine dixine no peynir falan da. Benevi zehire. Kokovina zehire. Nitekim Veleri belki baytar falan, doktor falan tenevun. Şirevina digertin hayvan, kulundaki evine hayvan ya. Şirevi digertin, dema banyana cek careti estana dirina hayvan da anında temiz dikir, anında. Veleri doktor ya bir batarya onca ev, hayvanı bilindar bu. Veya insan, yara çe bu, evrun evi helize lehstana anında. Yani İnanın seroja nedikşan, çıkaz bir namazın ba. İro penire ve hereme jî va giya dikene nav,
و گیا تامخوا دوارگیتن قاطقه وی گندی پنیری وی گندی مشهوره وانه داشی باز کن اگر بیشن پنیری کرگزه veya altın baba herkes üstelik biraz daha yüksek fiyatla elde eder. O sebebiyeti ve ki emu satıcının otlak gihay ve deri hayvan daha güçlüdür var ki azı tahmin dikim. Berveye veya khud ehli ve deri rınd peynir zanın zaman evine rınd zanın tamavi ayrıya. Bana ve ev gelir abi gündü vera da heye. Gihay vera te kharne. Ev giyayên temxweş di nav zeman de bûye deriyê debarê ji bo şêniyên herêmê. Hem qutê zivistanê ye ji bo sewalan û hem jî ji bo eqtar û dikandaran bûne nebatên firotinê. Jinên herêmê jî wek pîsporan bi dehan cure giya top dikin û di her qadî de van giyayan bikartînin. انسان وی هرمی جار دیج وای گیایا آبوریا خواه ده درباز تیتن وای گیایا کم تیتن ده فروشیتن بله مخابن ایرو مهری جانه که و آخاده چه بیتن وانه و جلمه گده چه بیتن سر کوار کا و ریواسا بله زمان بری دوری بری ری نبو ریت عربا نبون که بچنه سری چی و عربا و ریواسا و کیوار کا کم کن سیرکه کم کن سیابوی کم کن کنگری کم کن بله ایرو ری چی تا همه چی ها انسان شهری باجره دی چیتن و قرمه داتین تا دی قاتلیامه که زرای که مزن داته گیا و شکل بچیتن گیا گله اونا بیتن سالای 2 سال دی بلکه او گیاهی ده خلاص بیتن جلمرگی مینا که بدم ایرو گلدخوین هبون گلدخوین هولندای پیوازه تو دبرن بله انسان قرار دنزیت هات او پیواز و هرما کمت کرد و هرما دبر فروت هنگی اکولوژیست زانا قارشی در کفتن بله مخابن انسان دی گوته او بو آبوریه دا گلمه امکانه که بله ایرو جلمه یه گلدخوین چنان ماینه ایرو جاردی ریواجی کواجی کنگرجی سیرموجی دی خلاص بیتن بنا چه؟ چونکه انسان شهر دی چی تواچیا قرمرا بنداتین تده ایرو او گیاه همه خلاص بیتن بری انسان گاوا چو گیا بدنا خواه چو و حسبه خواه هسترا خواه دچو آنا گوری مالا خواه تیناند بلی ایرو به قامیونا دچن زیده تینن هیچ توفه خواه خزای نکری او زود دوارگیرن به توف تینن دفروشن یعنی کاپیتالیزم ایرو ویگیایت خلاص کردن ذهنیته که کاپیتالیزم آنجا به شکل خلاص بیتن انسان هرما خواه وید خواهی در کویتن ایرو ماسیت وانی اندمی کن 15 نیسان حتی 15 تیرمه قدخه ایتن آوا گیاجی بلکی سیستمه که هو سرگیا نبیتن اما انسان هرما خواه خودان در کویتن انسان زیده بچن و گیاه بکن قاشی آبین و گیاه ده خلاص کن بله به شکل او گیاه ده روش به روش خلاص بیتن وکی کوکک فاتی شاهین جی تینه زمان براستی جی پیوست مروواهی گلک های جوه خوزای هبه. خوزای اک تالانکری بکری تو کسی نایه. هر وها جیان جی بیواته دبه. او خوشیا زوزانان او هبونا گیاین جور به جور مروواهی لپیاده گره.
خزای کردستان دا نولتی که حتی ایرو جن و گیاه دکومتین هم بونا تندرستی هم جی بونا خارنه ایرو زوستان دیج اف گیاه دکومتین حشت گرن گاوا حشت گرن زوستانا سر زادا اف گیاه دانه ایاله خواه دانه مالباتا خواه بونا هنده خارنه که خوش پاک و گیاه ابو بونا تندرستی ها انسان جی گله باش بو جاردی جنت نولتی که یت و آلی اف گیاه بونا علاج درمانا دکومت کنن گاوا کلکه که انسان درکت با آناگوری و گیاه بو گاوا پشتا ایکی ایشا با آناگوری و گیاه کمت کنن گاوا سر ایشان گیاه و جدا بو یعنی هزار چشیدت گیاه هر گیاه واته و فاخلی بو بونا تندرستیه لهریما سرحدی بهار به برکتا خوته برکتا بهار جیانک خوش جهاوین را دهیله دولمندی خوزای جان ده اردگاریا وی ولاتی اف دولمندی بر همین گلک خوش و هیجا بخوراتینه گاوا باران زیده هاتن رواس زیده دبن بله ارده رواس لی ارده بره کورا بره چی آیا ایو انسان باجه را عربیت واهین چند سیوا چیا و رواسا کم دیکن هیچ رواس سیخوا نوکری او رواسا کم دیکن او رواجی گاوا پیچکی پیر بونای تخوارن اما گنبل که وی هکی خانه دا حرمه او زعید بیتن تی توانه نسته و رواسه روز به روز ده کم بیتن بری گاوا انسان رواس تخوارن و حرمه تخوار جار دی و حرمه طاوت خزای بونا هنده چو پرسکریک نبو بله ایرو انسان عربیت خواه ماکینه خواه بود چی تا چیا و رواسا کم تیتن از بیجم 3-4 سال دی بلکه او رواسا نسی و خلاص بیتن لبلی چاوبرچتیا مروان زرارک مزند ده خوزایه پیویست مروف چه قاسشی خوزایه دیگره او قاسشی بده خوزایه جبو کو بردوامی حابیتات پیک وره لازم حشمندیک پیشکتیه به دما مروف نده خوزایه خوزاجی خوش مروان دور دکه و دولمندیا خود قرست که ایرو داخازی ما گاوا انسان باجر دیچی تا گندا مثلا چی تا فراشینه چی تا کلاهه چی تا گلی زیلان چی تا گلی سفو چی تا کیج ارده گاوا و یا کمتیت بلا اصیله و کم بکتن گاوا قرمه دا بین تا داری او گیاه ضراره که تحریبایت که مازن دبینیتن انسان گندا مازن بوی دزاند بله یه شهر مجیوی که کپیتالیست دچیتن هم بو گرانتی و گیاه قرمه داجی وکت چونکه او ونینه سال ایدی او گیاه بیت نیتن خمو ونینه بله او انسان و حرمه مازن بوی او دیره و گیاه زانیتن چونکه جیانا و خانه و خانه و سر و گیاهیه داخازی ما همه انسان حریما خواهی در کویتن ایرو انسان هکی حریما خواهی نه در کویتن ده او گوه تحریبات که مازن دبینید او گوه 3-4 سال دی هدی انواع گوه چاوید خواه نبینن
ام لزوزانین کرگزی هاتن داویا برنامه خواه. دناف خوشی و گیشیا و اردنگاریه ده مخواست و بگرنین و دستوکریا خوزای نشانه و بدن. وک مروف پیوسته هر کسک قدر و قیمتا دولمندیا خوزای بزانه به و جیجیانا خود دورین وها خوش کم نکه. هون جی بری خو بدن مرگ، چیا و زوزانان و ببن دوست و یار خوزای.